Kurumzari Manuhuna Yambira Punumapu Hamakta Kishore Chandra Wangkem Chana Taram Okcheri. Manuhuna 360-degree analysis of news and eventa ngasi ekwena kanan nabagi damakta pukachari bihiramasi 2013 da in Imphal International Airport ta achauba drug ki consignment ama ekoi policing na phabadagi madada chenaba singse kanano madada khoigi yauriba singse kanano haidana lebak hauna khoigi masi puthokadabni haina achauba irang hauki adugi mathakta government ona taina bada madugi thijanabagi laiba SIU muthatki amadi madu pharuba officer transfer tauki aduga ikoi da ngasi ngarang sida hairiba consignment adubu poraknabagi damakta madu channel meba kana sunate masi Manipur gi chief minister oriba Okrami Bobigi koigi mayami machasing haiba tare nephew hai tare aduna Okram Henry na basida Chennai na traga Chennai haibagi matana thijana dabagi damat CBI na charge sheet thangalakpadagi hauzik oiraiba masigi hariba drug scandal haibasi Manipur dagi di maru khon muthakidamni haibadi kholaudi kya lawe even government su lawe adumakpu sugumba koigi tawriba thabak sidadi government si haktheng na natraga su nakoi na yaurabra haibasi gi wahang sidani asi koina manuhuna da koi khana nami dam tai rakta election lai bire basi I get right election base oza khaidem mani senior advocate Manipur high court ni oza khaidem mani butaram okchari thank you adu I extreme right election bire bisna irengmam arund editor HL Express ni oza arund bisu taram okchari first of all oza mani da lakchani si atai loina thamraga sugumba ma koigi kana gumbam na sigumba thaba ma chatharam me haibada masida phangba yariba wagi chairak hai tare ko aduga masi kayam yam chawba adugumba crime no haibisi tang ozana hamtang se predictable chumi auxiliary che narcotic drugs and psychotropic substances act 1985 ki makhadani adi manungda ekhoige newspaper da yauriba kholiba charge thagat kare charge CBI na charge thagat kare haina leriba charge toriba section che maroina section 21 of the ND and PS Act 1985 masi maroina drug karbar tauba drug puba manufacture tauba process tauba sale tauba ko asini chingma punamaka se masigi punishment che masi yamdrabada chahi tara phadok taba aduga lupa lakh ama yamdrabada fine tauba aduga amu court na maram chai haina khalabadi lupa lakh ama sina ani bhauba da taubiya ba aduga ngasai gi minimum punishment oriba koigi chahi tara se masi yamdrabada chahi tara aduga chahi kun bhauba taubiya ba pot amani aduga loinana section 25A aduga section 29 32 read with other sections of the Indian Penal Code the criminal conspiracy 120B yauri aduga extortion gi yauri adagi ado 420 gi khadrap tobu khotpa gi yauri ado 506 of the IPC the maduna criminal intimidation tawnana bhotna gi yauri hairiba mayam se masi yengorakanda yamdrabada chahi taragi matakta phadok tanana bi pot ase hairiba NDPS Act and Asamada Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 che Asamada NDPS Act and Kanadi the Yauri Maramaduna Kanagumba Amana Hairiba section Konmatoi amasung other relevant sections Singida Matik Chana evidence Pangdana documentary Kangde oral Kangde Madugi Matik Chaba evidence to Pangbatar Bordi Hairiba Chara Asitiki Natokpa Yadre Ate Indian Penal Court ki may extend up to 10 years ka haragati thama khak jail leragasu yariba limitara ni leragasu yai fine the toragasu yai but sige NDPS act di yamdrabada chahitara thabak sobagi phado aduga lupa lakh ama yamdrabada masi ani si punna tawgadaba pot ama oyaba okay hari si koigi masi hari misak asi okram hine si charge thangalai sida masi maran leiri haragadi asi phawgi charak si phangba yai haibani but luri badi madu phangada phangoi drive si ne koi mun naina bam oi sada first of all za koi zaru na laksani si reaction si kaino sigumba ma chenare ma se ma chenaram bai yai habigi charge thangale han hek koi hek news phangba matamda oza ki first reaction kari oi kanu si 2013 dagi hona masida koi ki airport ki drug consignment achauwa ma phagibagi matamdagi horaga haiba thongtok asida akoi angam mathau singi famnai ba singi macha manau sing senei habisidi ngangna la ba ho tu kana kani ngangna ba aduna tana akoi gi si da ta ba ya ba ko madi oidi CBI na thigat la ba tungda akoi gi charge frame do ko matamda
Sri Bobby Laikidrava Mayamba Lukoi Machanapa Ukram Henry Wakai came to the Su candidate Oiliba si Mazus Jenny Havaki and Oma CBI inquiries in the Torah. Other CBI charge it's a Tamni Hunasu Hena can be charge it's a not easily framed. I tell you. Prima facie Mayamama corresponding circumstantial evidence Mayama when a ticket lamatung the Pangam kind of Masigi Exi Masigi NDPS Exi Yam Lu Tarai in a head can to we are the Kanagumamada high profile my public figure the Okram Minister Bobi Gibacha Tokpagi Wanga Quiggy candidate or election that Aduguma high profile figure Mada Sigumba Malalama Laibadona Kanta was there Masi Kaguma Maral Lam Drehargadi Aquigi Kanova Aquigi Mazi Mabu Aquigi is that Magna Hone Happy Portfolio Adubu Maduma Adum CBI and Sudum Kupni Yang when he had that. Drug case, drug smuggling case, India Dabu, Zikti, a quick Sahitara, minimum Sahitara, maximum Sahikun, Hybiguani. A top boxing, they must see drug issues. Yam seriously Kane Haitare. A sea begin the opinion. Karigina. Must see the drug kicker, the drug kissin of Igari post the scenery, but see Kanaguma Mu, Emma drug sin of Mu, Emma Kariema. Sibana bagi wa them whole society ama mangtharak bagi mutkiya bagi rising youth masigi horiba kunai bagi horiba koi naharol singsi laikhata na mangan baya ba dugma menas tama ui baduna maram moraga masi yamna lumna longnei haitare international level koi tungan balebak sing di sibagi dandi si fazana koi pinari adana masi ko serious charge it not easily framed charge it frame to wise masi hoi ultimately masigi mangunda siri bamaralasi summi sumde habasidi while sangna court and lep kadabani until and unless proven guilty what is presumed to be innocent innocent hana haider adabu CBI na thangalakpa kano amna NDPS kumba corresponding sida koigi smaina name Sasita Masu accuse them along with 3 others. I was a serious political ramifications like Dugumba, Kano money. Haitare. I don't masi Sui Maki, Kari Oebano, Kanana Kari, a single Chenabano have the Matam the Purakadabuni Adubu. Hana de was one of the signal like Sigumba, Choba consignment of Habasi, Lebak Yanga, Mato Yagan, Tobunga Moy Habasi, Manu Kanga Lagan. Aduga live activity Manipura Sigumba is Hasi, Marupu, Mutakadabani, Hidden Civil Society, Mayamna, I organize Mayam, the Chanseling, Haktak Silicon to lace. Or that Sigumba Lane, CBI, Manamasigi is Usi Kanga, Quaki Manipura, Sigumba, and see I'm the 2 way they have see. I do game among the way Palay the party. Yeah, politics hek mana koi paleda pachong chao na koi biggest consignment ai tai mani pai ado ikan kanada na masi tawgi wasum ba thokdok se da charge sheet ama saman thang pai ba ja hoi gi wakhanda masi pirei ba mai charge sheet ki frame se kayam yam strong oi ba kayam yam na madi evident leiraga tawram gani hai ba gi asa u ja hoi ado masi de chapcha ba charge sheet tu de khona padri banina study tawdirmina madu de hai ba ngamdre ado bo ngasai aruna hai ge bedu maina CBI umbana investigation to was inquiry stage loraga investigation investigation sida pros and cons mayam si yangam dorim hariba ekijo ribu singa do de su jaban lawri mi adoga magi mai wakta leba kanana kare haiba karam bache degi kari mari lena ba adegi phari badrak asina tablet la direct number 4 ra natraga masi akoige kanosing na expert sing na kare hairi chini chingba mayam ma leram gani the hairi ba mayam se masigi prima facie evidence si chau na leraba kanda sa thagala kaduina ba karigumba masak leram dragadi mana accused manga or me tara or me ate kaktat ki doina ba uji mari khap thagal le na koina through newspaper report ki matungina accused mari name tawre moi mari ase masi loina mak session kulma thoido oram da bai
खरना क्रिमिनल कंस्पायरेसी को ओइबे याय खरना अतोपा प्रोविजन अमगी ओइबे याय अदुमुपु हाइरिबा मयामसी मरी लेनना फारा अबनिना चार्जि थागलइबसे तराई तराइना सीबीआई ना मराल सुंगल लेतबा मदा माजे हेक्तदी ओइरोय हरिबा मरम मदुना मदु यंगतारे अदुगा साहर सुमाइना मसिदि यामना चावरबा पोट अमा ओइबनी अदुना मसिगुमबगी मतांगसिदा अखोइना हजु पावदा थेंगनरिबसे आइनदि तोइनदि हाइजबा अखोइदा चपचाबा गवर्नेंस लेति गवर्नमेंट अमबुदि लेबा गवर्नमेंट अमदि लॉफुल एस्टैब्लिश गवर्नमेंट पैसा चाइथरगा भोट थादरगा लेखिबबु ओइरो अमबु ओइरो गवर्नमेंट अमा लेते हाइबिदि यादरे अदुगा निथिजना प्रॉपर गवर्नेंस से वर्ल्ड बैंक ना पीरिबा डेफिनेशन अदुगा अखोइगी कॉन्स्टिट्यूशन दा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दा गवर्नेंस अमा करमाइन तोगदेगे हाइबिगी मागी डायरेक्टिव प्रिंसिपल लेरिबि मैम से मसिगी एरियाजी आइदी सुंगु फंगदबन गवर्नेंस लेट्रे गवर्नमेंट दी ले गवर्नेंस लेट्रे हाइबिसिनी मदु मने कोइ होसे हंगबा यारिबु वाहंगसि मरम दी सदा चेन्नई हाइदना चेन्नरम बै याय हाइदना सीबीआई ना चास थांगले इसी चीफ मिनिस्टर की नेफ्यू नि हाइबसिमा कोइ दु खंगनबो गातनी अजाजि लूरिसी सर्कमस्टेंस ना जुमसी कोइ अमुतंग हंगल येबा हाइ तारेको हाइबा कंसाइनमेंट सी इंटरसेप्शन तौग्रबा इकान कानदना मदु फारबा कोइ पुलिस ट्रांसफर थोकी अदगिदी अदल लेरंबा कोइ इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट हाइ तारे स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग एसआईयू मुथत किबगी मयामसी मदुगी मरमसी याम तुइना हंगनकिबने अदुन दिस सर्कमस्टेंस ना दी मदु government see in the knowledge of what happened as masi leramoi habigi ja kai kakpa ya daga leramgani habi kai thajab le akai gi drug ki karbar ama chathabada kana gumba kana kani involve to we sakti libo oisno mo oisno involve to we habigi keno khar leira matung da yamna pertinent wahang amadi adugumba drug ki karbar da chenai amo oisno chenai hari music dubu सरकार की माइकदगी कंखटनबा होनब्रा नका कंखट कब्रा होय हाइबसिनेबा याम गवर्नमेंट सिना अदुगुम्बा ड्रग की कंसाइनमेंट अचौबमा फंगे फारे एयरपोर्ट आदा मखा तारपदा हजिके हाइबा स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट की इम्फाल वेस्ट की नार्कोटिक सेल की सी डिसबैंड तौदोखरे करी मरंगिनो इकान कानदना नोंगिनी डिसबैंड तौथोखरे अदुगा मदुगी एयरपोर्ट कोई ड्रग फारिबा कनदुबु टीम मदुबु लीड तौरिबा कोई इंस्पेक्टर रंजित सी याम थाम लाख लंगसेखरे हादा सिना करी इंडिकेट तौरिनो जिक मतमदुदा जिक 2013 की मतमदुदा कोई फॉर्म पूरिबसे केरोनी चीफ मिनिस्टर इबोबिनी जिकी इन्वॉल्व तौई हाइबा मिसिना मागी मयामगी मचाने स्वाइदने बयाम लुइसे शक्ति लेबसिंगना मागी मचा मनाउ चेन्नई चेनरक मतमदा कंखटना होनब्रा व्हाटएवर बी द प्रॉब्लम ड्रग आइसिना मणिपुर की समाज मणिपुर की खुनाइदा असुकमेटिक मांगरे नहारोल कया कया मांगंग्रबने ड्रग तगी हौर ड्रग तगी मखा मखा समदरकना HIV की करी HIV AIDS की करी प्रॉब्लम आम लाखंगसी बहुदा कोई समाज दा अखोगी मिरोल जेनरेशन नमा मांग लरिनो अदुगी मतंग सिदा प्रजादगी हंग याबदी अदुगुम्बा सिगुम्बा फ्रान करबार ड्रग के करबा सिबु सरकार से सौगलबरा हबिस मसाल हंगबदामनी हाइदि मदुन ता फारदि फारे ममांगदा कोई कांग्रेस लीडर मागी मचानुपा फाव मतमदा मचानुपा साइदों पले लकरीनो फारे खोले हाइबा मतमदा ए मा चेनर मदि दुम फावना कछु काइदिन हाइगिबले yes yes that is the spirit spirit आइदा अदु नतना होय मदुमक नतना सु कांगा कदमे हाइबदो को चिमिस मसाबना ए हाइरंगदि दि खंगदिको अदुबु थोड़ी मखा ताबा SIU डिसबैंड तौरिबा अदिगी इंस्पेक्टर रंजित ट्रांसफर तौरिबदुना मरम ओइरगा कंखटनबा होनबगी कनो खरा लेरबरा हाबदनेबा स्वाइदनेबा सीरियस फेलियर ऑफ गवर्नेंस रूल ऑफ लॉ ओजामैना मसी खोगी लीगल की हाइ तारिक मसी इन केस मसी की वाइ खोगी मसी होजिकी वाहंग सिमा कोर्ट हंगनबने हाइ बोय तारि मसी सर्कमस्टेंस ना मसी की एविडेंट ओइबगी कया मयामना मसी स्ट्रांग ओइबा पोनो SIU मुततपा ट्रांसफर तौबा हाइ बसी मसैदा कदाइ बोबदा मदिना सर्कमस्टेंस की एविडेंस ओइबे असे मतंगदा ngsaigi hoje hainere sumaina governance मोंग अमा तादरे
aduna SIU si karigi purpose da lingkhat pano lingkhat ba si legally oiba potla lawfully oibara adu masi government na tawbara aina tagi badar masi government gi oiram dreba SP na tawi kolli haidana aduna law da lakpa kanda de SIU si arthata da pot am oireba aduna adegi siguma pot ama SIU duna yam phajaba pot ama di mayam na pangwada ba pot am di puthorapa adu SIU gi question torpa kanda di masi government gi knowledge da na tabe tawna uhon gareba aduna swai sida karigumba something aran ba khaldi leire haibasidi adum oire adu magna evidence oina podana adu de kanana katoraka kari tawre na haibadudi thigat pama prop ama changi madugi area da koi praja singna chu masi lauba khongba chap chap khodom mi thangat pa praja se masi changi ba praja su aina governance leite na haibasida government da chaibana ta praja su leita bani ne aide gi chingba ukil leite journalist leite university के प्रोफेसर लेते हैं बा according to me आई डी चप चप प्रजा मना खुद थांगा लगा लौपम थोक पदो वेस्ट बंगाल गुमना त्रिपुरा गुमना केरला गुमना एकोई गिति ओइते हैं बा आई डी से खतंग थे तो अबदा पेट्रोल लुपा चाम मरपू चनी योबदा कछु हाइदरी ने ओइ रे दने अदुना सिगुम्बा तौरी बसिदा कोई रूल ऑफ लॉ चलो हाइबने बा कोई कनो डेमोक्रेसी से of the people by the people for the people haibasina Abraham Lincoln puthoko raga hojikti adu ngaktana yadreba rule of law yaudaba yadeba of the people do by the rule of law no oyadam na ba aduna adu migi phibam do karimta yaudrebanina governance leitabaga manare ba okay aduna de koi zik bata sari brem logo tare du brem ma na khangmang ngam si or masida koi loksan ba yari si circumstance na maram di oraga chingna badi yam chauna leire madu mana court na evidence ne puthop di adi tijan mam di changi haibani tawdabu government aman leiraga madu mar chena matam da akhoi tawang ba tawgani haibagi wakhala ma phongdok taba wahai ma haidaba sina governance leite haibasim de koi sing ta ado governance leiteraga praja na madu lehen na ba honaga da busu praja su mu ising marung da chup lup dong lup leire kaim tawdre haibsini ozana nong nang pudo vesi and waje do matang sida brem loji break matung da kari or pa yage kai do bom thoi sigum basida chena mi sing si kai tawga mayam na kai chera pi ba yage habidu matang sida koi khanan sige brem do loji ke keep watching manu khudna kuirabagi tungda punba sinoi sumi madi kari tawre mage se double strengthening sing pamali mangon the pu double strength liver tonic lipsap ds Lipsap DS Double Strand Liver Tonic. kuirabagi tungda punba sinoi sumi madi kari tawre mage se double strengthening sing pamali mangon the pu double strength liver tonic lipsap ds Lipsap DS Double Strand Liver Tonic. Manipurgi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na chingbasu lauthokpa yai hakchang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ahanba lakpiba 100 customer da skin test amadi doctor consultation lemna yengzagan ngasimag unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal Manipurgi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami break ke matungda manuhuna yengbire punom buka mukana taram okcheri ngasi khoina manuhuna ge episodes da khana jarmi basi 2013 da Imphal International Airport ta achauba drug ke consignment ma pha ki baduda CBI na Okram Henry chief minister ge nephew si general ma yai habigi charge ma frame taw pasi ki matang de ne khoina khana jarmi se do oza khai mani da khoi lakse ningi si lasai gi asu mamal lai re adagi di masida ozan su sai putopi re evidence in la kada bani haibin le da ozana hose break hek mamang da praja haiba ma pan bi ki adu hoi praja sne praja oraga su hujikti dahan ikui kui ninge su koi gi opposition ge MLA hai tare ko tawa ben ge MLA joy ke sene su masi kusi gum gi is le raga di
even pamho thado kadabni joy kisan hai badadi even koi gi MPCC ki president DN Hawke phau yauna pamse suma thado kadni macha masu sing na suma da drug ta lon lairaga laingak sasan taw ba haibasi koi pamde haibagi keno da ada hoje hangi bo hang de za basi pot chide da politicize tawrabra haiba khudung chaba koi election mag nak nang rapane ada sugi matang sai da chum chum wai lam putu pa yada unnecessarily politicize tawraga masi kanan da pharang jai chara to khido bo gi mo mo ubra kamai khali za मचागी मोतदी पोलिटिसाइज तौदेदा अखोई इंडिया की अतई तई तौरिबसे मसी ममांगदा यूपीए की अखोई ममिंग कावरे रेलवे मिनिस्टर मा मचा देगी ममानबा देगी ममा करी करी नो खरा जेनरे न हाइबदेगी मा यावे हाइबदे नतबा मोरल ग्राउंड फम थादो कदबने न लावरगा मा तो एबा अदो मयामना पोलिटिसाइज तौरगा लावर इमिदना मा तो एबा पोतुदी चुम्मेबा मसे मैम का खर खेने गदर पोलिटिसाइज तो उदब यादरबनी पोलिटिसाइज तो उदब यादिरे पर्सनली मिस्टर ए से आइन हाना बहन नि हाइबिदु नतबा सिगुम्बा चीफ मिनिस्टर की और कोई गवर्नमेंट की मकोकते लेबा मी अमगी मरी मता याम नकपा मी अमना सी तौरगदी माना कंखतनबगी मचा खर लेब्रा हाइबजी नोट ऑफ इंटरोगेशन अमदी तोफम थोप पोटनेबा मा तौरम दबा याय अदुगा हारिबा एक अदुदा ऑनरेबल सीएम चेनरमोय अदु तसेंगना चेनरम दबा यायबा बट हे हंगवदा अदुदि मयामगी मचा अदु निफ्यू अरबा अदुदि मा करी थबक तौरगा हौरी अदु करी तौवी खोली आइदि पर्टिकुलर पर्सन अमगी नतेको तेन होकिप की ओरसु अमगी ओरसु अदु ओरबुरदी अमदुना शक्ति द लेबनिना शक्ति द लेबा मागे हेक मचा मागे हे मनावगी मागे मयामगी मचा अइना ngamba area अदुदा आइगी नावगी आइगी यामगी मचा अदुना तौकने अदुदि करी नंग सोकप याब्रा हाइब पोट अमदी लेफम थोइदना ओके अदो ओजा मसे जान जो हैबिट वही पूरी पोटरी पॉलिटिसाइज तौदबदी यादरने अदो अननेसेसरी मैसेज दा चेनरम दब याबा इवन मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर विजन और टीन हाउ के विष्णु ड्रैग तौसलब्रा हाइबने को ओजा वखन कइने अननेसेसरी ड्रैग तौरब्रा पॉलिटिसाइज दा ड्रैग तौसनबगी वाफम मते दौजि लइबसे अखोइगी लइरिबा अइ ngai हंजिगी वांगदो सिगुम ड्रग करबा सिबु मुथनबगी होनबगी थबकता सरकार सिना fully support tobra endorse tobra magi actions ing mana lingiba narcotic cell oro sai SIU gi matang da madu legal entity ra natabra statutory body ra haibagi pot aba tamina masidi statutory body natraga legal entity oibo oidabagi question te executive order amana masi SIU se same grabani madu gi damote intelligence unit amoina manipur da myanmar rom dagi oro the bharat mainland dagi oro pusalai ba akoi gi drugs sing si phan na punna ba madu gi intelligence gather tawna ba madi pha punna ba gi damote empower ba adu ba unit amoina thamgrabane masi gi thabak sida अतई अनरिलेटेड यामना प्योरली अखोई यामना अखोईगी मपा चानरुबा हाइतार करिगी दमकता नो ओजिके हारिबा एयरपोर्ट कंसाइनमेंट जे फारगा SIU डिस्बैंड तौगी ऑर्डर थोइबा आदगी मा ओजिकी लीड तौरिबा टीम मदुबु लीड तौरिबा पुलिस ऑफिसर दुबु ट्रांसफर तौरिबा अरापलम दा ट्रांसफर तौरिसी सिना ताइदी whether the government is supporting drug smugglers have a question of asubam to eba masita politicalized toba to the question arise to deba hoi Joy Kishan BJP ki MLA Joy Kishan raised to high dana madu politicalized to haigi tawre haina eta high bi aro eba Joy Kishan do BJP ki MLA ni do but he also represents the people प्रजाबु मुहुत छिल्ली बनी मतममु अदुदा कोई फाव मतमनु 2013 द फाव मतमदा लाइक पाक इरांग हौगिबनेबा मैना पाइबी माइ बिल सिंग एदगी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मयामना निमु ताना को मसी करिगिनो कमाइ तौइनो मसी कोई इंस्पेक्टर रजिस्टर ट्रांसफर तौबे अब कई SIU से तौनो हाय अचौब मियामगी दुबु मियामना क्याम कुइन लाउने हाइदी पोतो अखोगी तबचाना चेनी दी हाइबगी पोतो ngani ising khangriba matamda kyang kuina tawni okay adugi poto matan ko lakse ningi yes hoi pot na yamna
ꯐꯣꯡ ꯁꯥꯔꯤꯉꯩꯗꯗꯤ every civil society organization especially ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯁꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅꯤꯁꯥꯁꯦ ꯃꯨꯠꯊꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯪ ꯊꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯉꯁꯤ CBIꯅ fortunately ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯆꯥꯔꯖꯁꯤ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯔꯛꯇꯕ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯦ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏ ꯂꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯍꯜꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕꯁꯤꯡ ꯆꯦꯟꯅꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ प्रजाꯁꯤ तुमिन ꯂꯩ ꯂꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ प्रजा ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯎꯏ we are so fortunate that we have a very ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ energetic but ultimately oza adum masi kanu ne adum loisida oza sai panbi gi oza sigum watle habsida adu madugi kanu se force kamai pi habde akoi loina makna media da su wali luga legal professional level sing su wali aduga loina mak su wale for example karigumba thodoma thokpada mapan gi de yanga times now ga se ana gosami na ga tawbasi isu ama khakta tawrag maduna namdana resign ta hon mangame hoi paper da na only media khakta na adegi karigumba ma thorakpada adu hai gare adu tawgre dak 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 tawda nini tawbada sarkar me heta tokpangami adiga chogba mantri me te to alli sigi area se aikoi gi da media da litre adegi lawyer sing na ai profession to haijege public interest litigation tawdana mi gi di subramaniam swami khangde ama thok puthoraktana adi jayalalita ga du talure dana ko adi hoji equit tawdana budi leire kanona subramaniam swami na puthora imni to adu maina tawdana chaura ba porama puthora erga mi du taweba ado undue advantage low rabra sin na koina khangji mase higher up the labor koi famnai ba singsa suba leite khangbadagi ai de matu makta thajai okay ai de adu matore khana lawne phanam lawne mani gumba de adu ma khara haira ne adu de dum tokhrani loire ai de adu de makta nongalaga iti thore le era roi nongalaga ISTB da impact ta khana roi atopa dum chakrani praja singju dum kaurani mai magi lambi thingdana ha adugi more da du tawre bom thanamme adu tawre ani isu mayam ma divert tawre ozandi hoi habi hoi product je laud da munte lauri but koi se na ultimate last koi gi magi phamom topa kaino se heta praja dagi sit nan tho ga heta chat ki base koi ne toin u bani na lauri ji matak ta kari gom hapsal di kari hena phajhal lagadi kari hen tawra gadi masi koi ne lauri ji kholau si gi pandam ji phangba ngam ne lo bi impact na pambiri se akhoi gi praja sing laurok pasine basi watang da office time de lai gi bani na sugum changchen soidang laurokani akhoi gi civil society se suki matik amda vibrant hoiba civil society organization sini ada masina liem na heta adu ada tawraga tumin lege da ba kano nate kuirabani praja sing sina sahi 15 hena tawri ba leba ste tawri ba kang khong sari ba angamba akanba aringba akhoi angam mathau singna kusi rasi tawna leiriba lepa asigi mayukta akhoi gi lenga asigi mayukta praja sina hoi base haro ibse phana kuirabane adubo leiriba phibam sina maram oina yam difficult circumstances in previous oiro amo oiro mayam si akhoi gi fear psychosystem da leiriba kano sida difficult times madda tawri adubo leiriba difficult situation asida tawya badi dum tawri hainingi presu lawyer singsu adum tawri aduga praja singna kholau laurakte laur oi tumin lei hini haibati sukta thajabe no soidel laurakani ngasi hayeng sida impact ki discussion jina maram orga laur pasu ya ai de supplement to boina kwa supplement to boina aruna ji chomme aba akoi tawdabna te lawyer da su tawdabna te yam tawe praja su tawdabna te hen to ning maduni da aina hai de responsible public amoina responsible citizen amoina responsible media person amoina responsible lawyer amoina tawri bese hoji phawda tawri bese asidagi yamena kankal aning bado aduna hoji ke hairi ba mong sida changsin daragadi akoi gi si yaroi aba aduna ngasai gi hangwi gi bedo masida andu advantage am loraba gi male aduna aina mayamna khanma ga khatang khane aidi hiram khode musi politicize tawdredi yaroi aba akoi gi sida politicize to bai chi lan khanma dawna tawre aidi joycation laura ya du de mangda vote kan hini aju ki question na tre joycation laura o MPP kari tumil lei CPI kari tumil lei adegi di JDU kari tumil lei sibu haining ya bai di hiram khode mukta politicize ILP ki matang jo politicize tawdabdi na tro aju chori che all political party na hor kadam ne aba aju na politicize to bai bi sida Henry ke mayukta laure adu di Henry ke mayukta kanala pi adu na tawribra adu mainu ubo mali adu nati adu nati aba chum madu puthokna ba पुनः मांगसे politically
ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯅꯤꯟꯗꯤ ꯌꯦꯁ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯨ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯃꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯃꯗꯨ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯕꯣꯊ ꯃꯁꯤꯗ प्रꯖꯥꯁꯨ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯨꯡꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯁꯤ ꯆꯪꯉꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯨ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯈꯔ ꯂꯥꯎꯔꯝꯃꯒ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ प्रꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯣꯜꯂꯦꯅ ꯎꯕꯗꯒꯤ ꯑꯟꯗ꯭ꯌꯨ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯂꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯅꯤꯗ ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ what should ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯏꯕꯣꯕꯤ ꯁꯦ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯠ ꯂꯤꯁ ꯁꯨꯗ ꯗꯨ ꯀꯩ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯩ ꯃꯣꯠ ꯂꯩ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯋꯥꯍꯪꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ why is he not saying anything ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯦꯐ꯭ꯌꯨ ꯆꯦꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ CBI ꯅ ꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯆꯥꯔꯖ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯇꯧꯔꯦ why is remaining silent ꯑꯣꯀꯦ Kaigino silence haise the language of silence can be interpreted in many ways. And mana tumin lei sigi art has kaino habasini. Big question there. Kadawagi tumin lei no habani. Magi macha fopodu channel by whatever it is, but mana sincere oiba yamna patriotic oiba leader mo at least he should say something. Was like haibadi chumi hojike haise the thok samtharapada mana law will take its own course si haining aba ai chao chunu itu chunu karingma kanda haiko adi la loga mari lena bada ne se da thamgadamni khokadamni ai ge mi or so adu or chu situ chu haigadamne aba okay haidi adumba mayamna launare khabada ire adigi opposition gi MLA amana su haire khole ai ri masida kari chu darkar leite aduna ai gi cha oigera mi cha oigera nupi oigera law na tophum thokpado law will take its own course che masimana seng na at haigadamne least madu phawdadi koigi lengakpa mo oina lamdam sigi mapi mapa mo oina adum tangdi haihanningi maseda chenaduna tongan thamga aduna kona adum laksa wail an laksagadabni adubu si leragadi aigi oiba aigi mor oiba aigi wakal oiba tangdi phongdo hanningi haibaduni prajana maramdi keno especially magi keno chene haim and then circumstances su SIU mutat keba the officer transfer tawgiba singsina su magi matakta kut thinma yabagi dugma kyam leibanina at least chief minister na kaigum tadi haibam thoi haibaduni guest ani dagi phangbi yam nongai jai oza runam de oza khadamani na si lengsen bektuna ꯅꯨꯡꯅ ꯒꯦꯞ ꯁꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯣ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤꯁꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ